The greatest gift you can give to your wife is your salary. Kinahanglan ihatag ang tanan, walang labis, walang kulang. Ikaw, Teresa, okay ka na? This is a 6-letter word. Salary stands for S. Sincerity. Second letter for salary, affection. Teresa Dayan, ang imong affection kang Denver lang gayon. Way lain. Ang ikatulo, salary, L stands for love. Gugma nga walay sukod. Dili na mo ingon nga giingnan ni Denver si Teresa Dayan nga higugmaon ti ka Teresa Dayan kay tungod kay gwapa ka kaayo. O maingon ba si Teresa Dayan nga, Denver, ikaw lang gayud hangtod sa kahangturan tungod kay pirten nimong datua. Doon na ba'y kondisyon? Dili na mao nga gugmaha. Denver, Dayan, kinahanglan ang gugma, way sinukdanan. Attention, Denver, imong attention, dili ma-focus sa mga sexy body, kundili kang Teresa lamang. Focus, attention, sulod lamang diha sa kaminyoon. Ayaw nagtanaw sa uban para walay gubot. Dagan ra ba kay diri mga minyo? No, ka-relate mo ana? Di kisa man ninyo dinhi mga asawa nga dili gyud mo sugot ang ilang bana mo tan-aw sa lain. Duko-duko na dayong mga babae ay. Human sa attention, you have to give respect to one another. Respeto. No? Importante ka na. Mao na yung mga importante nga ihatag full salary to one another. Why? You must give yourself. Diha sa kaminyoon. Diha sulod sa pamilya. Busa Denver o Teresa Dayan, kinahanglan ihatag nimo ang imong gugma. As mingon kag, the words I love you takes 2 seconds to say. I love you, it takes 2 hours or 3 to explain. But it takes a lifetime to prove. Hinuktok na si Denver. Okay pa ka? Kulbaan? Wa? So, game ka na ba? Padayon ta? Pwede pa tang mo atras. The door is wide open.